Ngiyaphila. Hayi siyaphila Khuba cha Khuba ngasho Bizo ekugcineni kwamavideo angwenza ngasho ngathi uma umbono wami ungemukelekanga ngeke ngizonde angiqondile ukubi ngiyakuzwa Bizo ukuphatheka kabi kwakho enye into mina empilweni engiyivaluisha ngendlela eyisimanga ama feelings omunye umuntu so ke ngiyakuzwa Bizo noma ngayibuka ngawunkulavu ngibe nenhlanhla ngiyafika nje ekhaya ngithe ngifika ngakhuphukela lapha engizokwazi ukubuka khona ngoba bengithembisile ukuthi ngizoba khona ngavele ngaqondana nento eqondene nami ngqo yebo so ngakuzwa mfowethu ukuthi awuphathekile kahle cha Khuba mfowethu ngenhliziyo yami angiqondi ngangaqondile ukubi umuntu mayekhuluma Khuba ukhuluma okusenhlizweni yakhe akhuluma umbono wakhe uma ngabe mfowethu uhlale kabi njoba ngizwa ukuthi kuhlale kabi ngiyaxolisa mfowethu ngicela kwedlule kodwa ngizoyenza ivideo mfowethu yokukhombisa ukuthi ngempela akukho kube bengikuqondile phephisa ngale ngamama ngoba angiyena mina umuntu onenhliziyo I know ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuzwa lawo mazwi wenza njengami ngqo nami mangabe ukuthi khona ngake ngenza ivideo nje phambilini ngithi ngenza ivideo nje ngiya replya kwaxobeka ubaba uSomnandi ngenza ivideo ngazama indlela zokumbona ngenza ivideo ngakusho lokho ngaposta ngasho ukuthi cha ngiyashweleza ngoba lento wena Bizo sisebenza ngayo leyo umculo uhlezi ugade engathi kungafika kuwena abantu abazobe bekhuluma kahle noma bewuncoma noma ukuthi mabekhalaza ngendlela yakhayo noma mabe nendlela yokuxhumana nawe bethatha ucingo bexhumane nawe ngamangala mina isenze senzeka ngathi mina ngaze ngasho ngathi nginebhadi uma ngeke ngathi khona umuntu engimbona ukuthi hayi ngithi ngiyancoma nje ukuthi mina ngumuntu oyiphathele induku wayidlala induku hayi ngiyakwazi yabo so ngiyakwazi Khuba ngiyatholisa mfowethu ungenzela ukuthi singathi mina ngonile ngoba noma ngaba ngonanga kodwa mangabe ngikhulume into ethinta igama lakho iyakuphatha kabi wena kusuke sengonile lapho mina nginsizwa Khuba kuba umsizwa buchazo hayi ke no into engangikhala kuyona wena ndaba ngangikhala ngento eyodwa ukuthi kodwa ngoba unayo inamba yami ubungangifonela ngani bese ke ngikwehlula ocingweni ngoba ngakuza izinto oyikhuluma ukuthi ngakuhlula ngalezi zinto ngoba uma ngikhuluma ngomlando wami awukho umlando owami umlando wami mina ngisuka kude lo muntu okhuluma ngaye wahamba ngo2016 from 2017 kuze kube manje sengisebenzisa abanye abantu lapho ngesikhathi engiqophe ngasemlando ke eminingi uyabo ngizama ukubeka esithombeni ukuthi ngiya komabhida ngiyakuphi kuphi so vele ngangivele ngisebenza nalabo bantu uyabo so kasikwazi ukuthi singayolalela ngoba vele kuyiliqiniso ukuthi kunabantu abahlaphaza igama lami ngayo yonke indlela okugcina kukapakela nakunina nakubantu futhi abafikayo ku TikTok othothi basanda kufika bawazi kahle umlando kaMaskandi begcina becollecteni ukhuzana yilonto abayilalela kulowo muntu omchaza ngaleso sikhathi kanti no muntu mhlawumbe uyasebenza emsebenzini uyena usebenzela kwenye indawo ukuthi azohlaphaza igama lami uthunyiwe ukuthi azohlaphaza igama lami so ke okuyinto engekho right njoba kade ngikhuluma la ku live bengisho ukuthi ungavumi bebulala istrand sakho mangabe istrand sakho ukukhulisa insizwe ezisezintsha mangabe mina ngiqhama ngizogxeka lonto ngibulala la wena onamandla khona shuthi ngelinye ilanga ngisho ukuthi yeke lonto leyo bese mina ngiyayenza ngakithi so kubalekile ukuthi siqhuquzelane uma ngabe kodwa kukhona ngoba nami ngeke ngibe perfect akekho umuntu o-perfect emhlabeni uma ngabe ngikhona lapha nami engishayise khona uzothatha ucingo mfoka Khuba kuphi ake sibona nini hayi nkabi yami ngoba ngiyakhonzile lungisa u1 no2 no3 no4 ukuthatha ifoni uyibhekise kuwena ukhuluma in front of thousands people uzothi amagwinya kaKhuba anosawuti ngoba usawuti uziwo wena ngoba wena udokotela ungakudla usawuti ku wrong ngoba ngizokhipha mina usawuti kanti usawuti sengukhiphela wena wakho uzodokotela ngosawuti sokulimala bonke laba bantu abathanda usawuti uyayibona akekho umuntu emhlabeni oculela umuntu
angeke njengoba ngicula ngithi ngizoculela uphakela umthakathi uyabo ngiculela abantu bonke uma kwenzakalile wena mhlawumbe kumsebenzi wami ongodlule awuthandanga bakhona bebewuthanda mhlawumbe wena uthanda lo wakulonyaka njengoba uncoma lo msebenzi wakulonyaka uthothi futhi njengoba uncoma lo msebenzi walonyaka baningi futhi abawuncomayo lo msebenzi walonyaka kuqhamuke futhi oyedwa ozogxeka bengeke ngiculele yena ubheka ukuthi abantu abaningi bathini njengoba abantu abaningi bowuthanda lo msebenzi kusho ukuthi wena noma kuthiwa khona ubona khona iphutha hayi kusho ukuthi kube ukuthi akhambisananga nawe thola omunye ozokwazi ukuthi ababaculi baningi yabo so lento yokuthi ubulalwana amagama ngize emsebenzini wakho ngizokuthuka ngomsebenzi wakho ngiye kulo ngimthuka ngomsebenzi wakhe ayiyenzi kahle impilo ngoba lonto ishaya inhliziyo ngoba mina ngivele ngicabanga ngokuhlupheka kwami ngiphuma khona bese ngibuka wena udicelela phansi igama lami bese mhlambe ngigcina kube ngazi mhlambe senginyukelwa umoya kanti chabo ingoba ngicabanga lokuhlupheka ongiphindisela khona kuba mfowethu mina mfowethu ngumfana ukhulela lapha emakhaya mina ngiqala ukukulandela ukufika emculweni so ngiyakwazi mhlawumbe wena ungazi hlangane nami sesibadala sesendala kodwa mina ngikhathi ukufika wena sikade siqeda ukulahlekelwa umgqumenti mina mfowethu anginayo inzondo empilweni yami nje inzondo anginayo ngikholwa futhi ukuthi khona umuntu ongikosikhona emhlabeni nonenzondo nawe ngiyazi ayinzondo uyakhuluma imizwa yakho abantu bayithatha ngendlela abayithatha ngayo kuyimvelo lokho evidweni yami bengiyenza kushile ekugcineni ngathi uma lo mbono wami ungathathekanga ngendlela ebengiwusho ngayo noma mhlawumbe ngihlulekile umuntu ozalwa namantombazane ekhaya imizwa yomuntu ngiyayazi ngayifundiswa amantombazane ngoba ngizalwa namantombazane awu-16 ngiyawazi umuzwa womuntu uma ngabe umuntu ekhuluma ngikwazi ukungena enhlizweni yakhe ngizwe ukuthi lo muntu uzizwa kanjani mfowethu ngikhuluma nenhliziyo enhle wena yime ngithinta igama lakho ngilithinta ngenhliziyo enhle kodwa kwafika kuwe kwaba kubi ngiyaxolisa mfowethu enza futhi ngithi mfowethu ngizoyenza ivideo ngixolisa umoya mina engiqhamuke ngawo wangemukeleka kuwe hayi ukuthi bengithi akubhubhizwe cha bengikhuluma nje kwami ngikhuluma ngomuntu engimlandelayo mina mkhaya ngizalwa uMaskandi umakhulu wahle baye uMaskandi wayecula nothwalofu wayecula nokade lemnyama wayecula nobaba ungema la kwanongoma la kwaDabhasi so hayi ukuthi ngiyafika ku ngiyawaza hayi ukuthi ngiwazi ngalendlela mina nenza ngayo business but ngiyazi ukuthi ingoma mayinhle banjani wena ule emhlabeni kuba ngeke ngikwazi mina ukuthi njalo mangenza into ngegama lakho bese iyavela kodwa kuningi lapha thina sisupporta khona ungekho wena ungabuki I know unamlandeli angangimlandeli umuntu akekho umuntu engumlandeli wakhe mina ngumlandeli wengoma so ke mfowethu ngigcobe kabi ngingaqondile kubi ngithi ngikhuluma into mhlambe nami ngendlela engiyicabange ngayo mhlambe kwase kuba kubi ephisa ke ngane kamama ngoba anginayo mina izembi akukho lapho wangona khona akukho lapho wenza khona into ephazamisayo nama ngisoze ngenze into ephazamisayo ephisa mfowethu bengifuna nje ukusho lokho bese futhi ngizoyenza ke ivideo ekuchazayo ukuthi konke ngiyakubala usukaphi kodwa wena njengengane yakithi angisoze mina mfowethu ukubulala umsebenzi wakho ngiyabonga kakhulu Qhawe nanokuthi ke ngifuna ukwazisa ukuthi njengoba ubungifonela la bese kusho bona abantu ngoba usukuwafona base bethi hayi ungambamba sengifuna ukusho ukuthi cha njengoba sikhuluma vele si live vele ngokwabantu kodwa ayikho phela vele into errong ngoba lento ishowed vele usazokwenza ivideo yayo uyikhulume vele so yeah yimi ngithatha isinqumo sokukhuluma ngegama lakho ngakuphatha kabi ngokuphatheke kabi wena noma mina bengaqondile okubi yeah kodwa ke fanele ngikuxolise lokho ngoba usuphatheke kabi inkinga phela iqhamuka khona la ekutheni umuntu uthi noma wena wazi kahle sho ukuthi ungaqondile ukumphatha kabi kodwa mayesephatheke kabi yena fanele wena bese uyaqolisa ukuthi ubu wrong noma ubu right akusena ndaba mina mfowethu ngiphatha igama lakho lile ngiphathile ngenxa yokuthi ke wena usuphatheke kabi ngalo mina ngiyaxolisa ke hayi no ngiyaxolela vandaba ngena kulayini noma ngilale ngaphansi noma ngibana ngaphelezana leyo nto ngoba mina
engikubona ebuhleni bakho ukhuluma ngalolu daba. Yebo. Uyabo. Yebo. Okay, balekhaya mfowethu ngiyakwazi angilandeli imiculi ngilandela umaskandi wena kukhona izinto engiyithandayo uzenzayo nomunye khona izinto engiyithandayo azenzayo nomunye kanjani kulolu kudaba ke emkhaya lolu ukuthi kukhona abantu engathi mina balalwa abanye abantu ingane ezasuka nje zaqonda mina ngingazange ngikhulume ngazo ngangakaze nje ngiyithinte ngisho ukuyithinta ngangikhuluma nabaculi ababeseviweni leyinsizwa ngaleso sikhathi ngithi ke mina mfowethu ngoba nina nicula into nila eviweni culani phela into okehambelana nento enikuyo vele ngeke phela umuntu acule into kodwa ke laba ababeseviweni ngaleso sikhathi bayazazi ukuthi babe ngobani ngase ngisho njalo niculani ke into ehambelana nathi njengoba nina ningabantu abakhona la hayi ukuthi abantu khona into abayenza ngangazange ngiphathe umculi nje wakwenye indawo mangikhuluma nabaculi bakwenye indawo kwasuka izingane zesayigijima kimi mina ke nginsizwa ke Khuba mawusugijima kimi nami fanele ngiposte imbokodo ngoba ngisuke ngenzela ukuthi ungafiki phela ugijima kimi hayi kulungile qhawa ke ngiqhubeke ngivalelise ngala ngiyabonga kakhulu abantu ba ama comment mahle wena mfowethu ngoba ngabamba mina ngathinta igama lakho ngixolisela ukuthi ngathinta igama lakho ukuthi ngangi right noma ngangi wrong okunye lokho kodwa ngoba ngathinta igama lakho wena kwakuphatha kabi ukuthi ngithinta igama lakho cha ngiyaxolisa mfowethu hayi ngiyalamukela uxolo emfowandaba umsizwa ke ibolobo abanye abantu abazi ukuthi umsizwa into enjani bayitshela umsizwa nje ukuvondla so ngiyabonga kakhulu kuningi ngikufundile kuwena njengoba sikhuluma ngiyabonga kakhulu nabantu ama comment la ngiyabona akuncoma kakhulu ama comment la usubuyele kulolu ndaba engimaziyo ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza nayo lento ke ukuthi abantu bathi mabebona umuntu ephawula ngomuntu bese bethatha ama-poster amdala lapho khona ukhuluma iqiniso ngoba sasindawo sinanesithombe sangalelo la ngempela sasikade kukhona izinto esizikhulumile sazwana ngalelo la sazwana umoya waba muhle wawuphakamisa into wawuyibone ngalelo la akungathi makukhona into engiyikhulumayo mina ngikhuluma into ewumuzwa wami ngingaqonde bubi bese abantu bebuyisa iposter endala ukuthi hayi uwe owapost uphakela ukuthi ayingekho into wrong ngaleyo nto ngoba wawupost into oyibonile ngalelo la impintshashintsha ihlahla njengamanje imbali ngonyaka uzayo ngezomini so umoya omubi nje bakithi nakumaskandi awuphela umoya omubi nabalandela awuphela umoya omubi ngoba ngempela ekugcineni ngeke siyiphile phela impilo ngokuthi silawulwe ngabantu ukuthi bathini ngezinto bona abayibona beyicabanga bekude kunathi mina Khuba nginayo inkinga nawe ngumfundi njengoba tshela ukuthi usebenzele kule album umsebenzi wakho muhle kakhulu ngikulalelile futhi angiphawuli ngibona ngingaphawuli ungaphatheki kabi ngingaphawuli ngisuke ngingakalaleli mase ngilalelile ngizophawula yebo hayi ngiyathokoza kwandaba ngiyathokoza kakhulu ngoba amakholo ahleba ngiyathokoza kakhulu uphile nje no